Tuko na hapa kiongozi ambaye ni Said Almas Bigi ambaye leo kwa siku ya leo kabisa anaamua kutua madaraka ili ya kuandaa uchaguzi ukubwa kabisa. Sijui kiongozi Said, big up sana, poleni sana kwa kazi ambayo uliifanya muda mrefu, sijui muda wa takriban miezi 10 hivi. Na sijui kabisa nini ilikuwa maamuzi yako, ulipendezwa kufanya hiki ama ni walikupiga pressure? Hapana, kwanza hakuna pressure yenyewe ilifaisha mimi niache madaraka, bali kuangalia na muda bali nipashia juu ya kutumika. Niliona ni bora nipashie nafasi kwa bale benye beko na nia ya kuongoza sinema yetu ya province ya Tanganyika. C'est pour cela niliitisha batu bote na basinaste bote bakuye de façon que ensemble on doit choisir quelqu'un mwenyewe anapasha kutudiriger. Est-ce que le temps qu'on vous a donné c'était peu ou bien c'était vraiment tu as été rassasié avec ce temps-là? Oui, le temps était peu, mais tulishukuru parce que kwa ile muda kidogo tuliua tulifanya ile nyewe ilikuwa uwezo wetu, parce que hatuwezi kufanya kitu kenyewe hatutaweza shie kukifanya. Ile kidogo tuligusa. Sawa, kwa hiyo leo tunasikia kama maandalizi ya kikao ilikuwa mubaya na viongozi zaidi ma director wanalia kuwa maandalizi ya kikao ilikuwa vibaya. Wewe unaionaje hiyo? Unajua bale ba director benye banasema ke maandalizi ilikuwa mubaya, ni bale ba director benye balikuwa nalia Saidi atoke kwa madaraka. Sasa ni buchimvi tu wa kuongea juu batu babasikie, na kia lazima kiti kiko wazi, mwenyewe anapenda kuongoza aongoze. Je, unatarajia kuingia sasa kwenye ugombezi wa kiti ama ni mwisho kabisa tutakuona tena kama vile kiongozi? Ile inadependre na mie peke, mesi ya kuwa na maamuzi ya kugombea kwa sababu kazi yangu ya sinema nao ni ya lazima. Je, ukikuwa kwenye kiti au ufanye kazi yako ya sinema au hapana? Niko nafanya kazi yangu, ila muda mingi niko nabeba sana kwa kuongoza. Sema nabeba muda kidogo jua kwa kufanya kazi yangu binafsi. Sawa, niko na swali moja tu. Tangia balikuwa kiongozi, kuna vitu ambao walikuambia ubifanye, ulifanya kipi? Kuna vitu wenyewe waliambia, ilikuwa ya kwanza ilikuwa ni kutafuta mikanda ya association, lakini muile kitu naweza kusema sikufanyikiwa kwa sababu haikuonekana, lakini kwa mwenye tapita nitampeleka ile fasi yenyewe nilikuwa nakwama juu na yeye aweze kumalizia. Est-ce que unaweza kuwa siri parce que ba president wa mingi mafaka kishapita anamwachilia yule president mwingine? Est-ce que unaweza kuwa siri kwa kompanyo mwenye atapita usote ni wewe mwenyewe utaendeleza kiti chako? Na mwenye atapita mimi nitamuaccompagner à 100% bila haine bila problème yoyote. Na si kwa kina problème na mtu, je suis là pour collaborer. Merci beaucoup. Est-ce que unaweza kuambia nini basanii na bafan benye kusikia leo? Sababu basanii kuna bengine wanajisikia mubaya kutoka kwako na kuna bengine wanajisikia raha kwa sababu wanapenda kukamata kiti. Sijui unaweza kuambia nini ile aina mbili ya wasanii? Okay, kwa bale benye walipenda mimi nitoke na wapasha courage pour que babebe madaraka. Na kwa bale benyewe abakupenda mimi nitoke batanisamee sana, najua ndani yao wanafadhaika. Ila nitalomba sana kubatu benye kutufuata ba producteurs comme des mécènes baweze kuangalia upande wa pili wa sinema, baweze kubasaidia, inaweza kwa kitu kia furaha zaidi. Merci beaucoup. Tulikuwa na kiongozi ambaye anatoa madaraka leo, ni kiongozi anaitwa Said Almas Bigi. Leo kabisa anajitambulisha kwa jina la kiongozi ama realizateur wa gundi ya Maajabu Filme. Kwa hiyo tutakuwa naye na tutapata mengi sana ya wasanii. Kwa hiyo usisaulike kusubscribe, kulike, comment na kushare kwenye channel yako ya Info The Star Media. Kwa hiyo karibu tena, chao.